ngai kublai fi sempat kiparari baro jong kami garikasi abo bel ik kata ini bar ko pastor bukan we ke por hablan ki isu ki bede be benrio ngamla klan bekeren ban penkenau banglong gari benrio ke bekerpang bo be labo harir benta jong ke India ke Basyami ke bang organis India Isyaban poi chane gajing kan ke bang dan ban ong kalong baksya sisa hindrai kai par ke bang ban ong ke bang habban keren banwat ikalenti banam dan gajing faria ay berre ke jongi ten puli kata ni di khad na ni ka Bible kitab kebanikong jong Samuel lenong ke bakat ar na di khad arfu ar arfu lai ba arfu saw kalau try onam kan taj ilagi bru nak benta kertang ke bakrau jongu kalau try ule idet dan penlang lepi upaj ba hauhi mangaru nganai bagan laptop persya yang terai nagba wai no bandu wai nagbenta jong fi hebe gani kaya fi ya daga lenti babha bagbadai tanga pun septing yang terai bat sakri u hagba sisya daga download jong fi baro naba tu perkhat ya keba kanu gi bakrau wale nagbenta jong fi kini lagi kenti na ksin jong blai ibang punya fi mentan but kani ke pen i yang ada nur ke jong Samuel haba ke beri Israel kelapoi sekalenti nang ban yakar na ke babuat nganti ke jong blai indai kai ke ba kwa baten shana fi kadai ne ke wai namar ba Samuel uang ba un laptop yang blai ba un kladna banduai yang lagari baju berre ke jong o tengaru aja ke mensim Hashim dengan laptop yang blai dengan klad banduai no nanda gari jai berio borokowe balai Hashim berbor baju berre ke jongi eri ke bekertang Haji sekri jaya kamu jong blai kalau sekalang kiri portai bak rakendu bon kibril kibuan negeri ya fair bang lapoi kiri jong kiru habang faipat sekri la jong rasem pa negeri bangi em hane kalong dari ba kerhu sisa dau blai ngantum lakwa ban siang si ri sabni na negeri sabari India wat ladan ka lat ka bang adegan le kumta khamtam ha rapor barang usama ngalakba pat ban wano yang kari namta bang sokhya yang jong kari ye benriu bang kanone be jai ban hikai ban yalam ban pani bar ban kran nam da jing bha jongi kung ga jai benriu ka berit pai Jadi, ay gabaw Samuel, ulang bo laptop yung blade unkat ben dway no yung ri yung binalajong. Kalau baju kaba ngaru Hashim marmat hi bagalong yang bagan dway yung lagajong Hebrew kajay ben rio pan dway ban nim laptop yung blade dengan kelat no Hoi yang ya barok kibril. Buram ya barok ke benrio. Ramen nono ya persya ya nono akan hunai benrio. Deka wepat kasokya. Ngada ngakalat pat ya la jong kari ila jong benrio. Ban kana bagiran ni isu kibala bang wanra ya gajing jot kanyu pra kajong. Deka we ni isu kabang kwa banyak mahane
kalau bagam besok baklainya ngamdai dengan kerana bandai yana ini kerana pani ya kibenta kiba kubo lagi jong bijimut kidura ba kidan halai dara fang bat kipersang ban pani ya jepun pa yung ki ya kai keban karnu ka yung ki hala ka jong bijini syam hala ka jong bijini sautu ya faru khandan ya history jong ni ai masakan ban filmenta ban syam na to ai belajar la khamslam ban poi ka por minta kebalong hanira ayam ka jong ni kemudian hanigri kemudian ka husi bone but hanero untuk tu kadang ini besar bahag nanti kadang ini sim kalaban wanra ya kajing jat ini perang kajing faria ini bener ke di angka berpai ke jongi tikum buah khiar temun nampak ancu snap abang ini baru ini khado usia pai para mengi sejat para mengi bat ngin dan esok kabang la ban long kajing teli jong ke im ke jongi ki parado parasam karo timelong ke isu ke ba ban pen pa of himta wat num komen karim pat srap hadu bakut wat num godo khti no hi komen lo fi e pat srap hadu bakut bawat srap singkot nang khai bat simpan ban sotu bakala timelong ke bentang ba pa ban khanafi tak jing siapa ko jonga bagan isu kalau sang in ajak apa ini ajak kami ini ajak jahat chanu ini siapa ke balang ini buat ini balang ini dan kalau ke dunia ke bayi dihantarkan ia pendek dan lap di nanti bakum lagi beriu nilang upay kasih kawai kedua kau Islam nak bentar ke pura macam boleh hai Islam kat kenal sepak sampai pura kerana ke kes kawai orang ba urai Persia yai babu Wilson Reed Lemar bau kepaji udah usahab parang kami dikasih laong da indi ukasi badha ta por le ke kis bad khado pan bau kepaj jeli undi ukasi penanda kami dikasih ila job bala rai dari yang besar ba ide ikasi hausam karena sepak anu pesan pan dan wei orang ba bu aikis yau ba SDD Nicole Roy namar laong ba uni kasi bang kami kasi boleh simjai nukpa. Tiba Ezi di Nicole Roy gambar itip ba Stanley Nicole Roy. Udah gue lagi beri gue lam hakayung yaki estate hari dipor. Jadi yang dalam bicara kis kajong u dan hata kajing keno nomor bang kami kamdai khasi ketika nong Amerika luk papan udah ukhasi te ubasan ni udah kuan jong iba joy Reverend Ezekiel Nicole Roy
beri kepa bagi orang jong district council. Gaji siya ibajoy ru pergi kada yes imli karimais imli bar ko bang ite be ketang kepa jo long bau dei khathan roy na ti than shela bajoy iklam shim ya ka jang kemes imli ira shim ya ka jang jo ukpa jo but konta latib from ibajoy Reverend GM Nicole Soy tiba saling da shim ya ka jang jo ukpa bagi khun bajoy dengan langit wede uba air the early say on Niru ay Nicole Soy usaha sa Amerika nang tabe dan sa kong bida Niru ay Nicole Soy sa Amerika tiba sanlipat usa ang nipo gari la jonghi ba president ki estate atau Paul lami syahman banyamere the election MLA tiada nabi the case bau kpa jong bajoy uyo ya kanang Amerika panama kadawa kami undi hak badu ajak kparu bau udai ukasi te jurai jaga yung bisa dan beram kapan kesan ba Ezri Nicole Soy una job the case te kumba safu arsnam hadin lami suga case hakba way rerang ba ulai case yaw ba way ba ki kendia ba mo kasi namaru ajay kapa te kanderu kala lebyang hal yung besar bar kayong besar kala rai pan kesan yaw ba way ba ki kendia Tignigan ki issue ki ba kani jing ajay kini jay kapa umusyo ka barang siyan kaba Islam Islam barin baja tilawan nipan nagupor kajikan sepang kami bat mentaru kadan biang kena kajing yakran kabalar hamba ni giswi tempupai kajanga nasok siya kani ay baro marangam ko aban iwag badugi kaya part kaya pra halo ni issue namar balay namar dan sibuni ay hane kiba ilang kamban wad ikalenti kumo beraban penday yani khoro khodam kani beraban perkhan ho kini kibadan kawai kaje ang ajay baik tang sa kami kini gue ibu ang di ajak cukpa kini guru orang ba kini beram kini gibro giba perkhat ya kari jak bendrio ngem ang iki baki dai dekumbai pat jadi basau boram niki yang ijon ki jadi jira jengki nag sokya kan iya bendrio kabarit pa jeng jadi dengan isu kan penpai penjat yang berbeda ini, siapa kan poi kalau tu hadung tu put, lihat balik perkhat kan, mana lagi risai, balik tu, dah kena mana kepak kalenti, yang tu manusia dah kalenti, dah kawai, hendak dibangunnya merjing matlang, kemudian benda yang kan ikan, mentaru, kita ni bohong. Habagi kami terkam kami kasi kasnam kasa kajang kupah namar nunjang kamaitan kebadap kamaitan kemamenta kamaitan kemansuan yang kapatang kebadap kapatang kemamenta kapatang basuan kami dapat nilo kasi kum kasi ni buram dia kasnam keba wanu kupah te ubril aban dan kini aban kasnam
Tabrang A ni B ni O Andai umat berkala ya kata wat dalam negara kom bagi umat dan berkala kasahi tin ngolek na nikadao ki kasih pag bahindra ru kam baktin patong negoi berkaliang kanang ba ni boram ya kami lejong dan jadi tentang bat kemka banyak palai dah kebahagiaan kami dan pat kita harga syam ke jenduk ke jongki la ke jong iso kandha da ayang no sukpa tene ni jang kapa ka sedang nadu di por ba memberi mensua tene di por mensua ka nang atam ki isu hukum gade makhi phalo mentah tene ke ru kwa ban ajung mut ane kanong bang ini baria besar benar asal dia nak kemana dia rekam kemana tu kesian ya ke badai ini ban ya ke balai ini terus ini ya besar benar ini merai kerke marchano kan lam dan no jadi kali galang ne no ini galang ne ro nanti pedang dan bagi beliau juga ba nada hajat kepa konra yang yang show sang dengan aja tang kami kini buat kiba sotor pun baik kan bahar aja kepa no marbon senang kasi kiabun kilok bar kilok yang kia bola pen usen rang yang to kayu kini ya so ya kajat jung kepa tidak dikat Kibangaru simat ngalap labun teli ko munong duway beriu na slag beriu. Hakabakot kaji bamdut yang gaju kpa, yang khong kpa, yang tong kpa. Kila juga hab banyo lagayo beriu. Ba hadir ke setiap pat wah deglawan itu ba udah juk kpa. Itu na so ba dan kaan kaman ong bakoy ko lawing dia pa bayo ka jairu haban declare ban yato gi kon uday way ndo basdang maru gi ja ka bagam arbo sunan mansua dan gini pa dawai ri joni tay bro kala shangkha lay pay kha gam to ay bamted banya elanti kabakhoy kabadai kena sigunduk sama hanya po sa chumong jadi bagaimana siang sa gomka dia ikon guntai kaliya ikon chumrang ini ikon la ye jadi bagi ikon kaya ye ikini spanyol se so mi gomeru tambah ye to temen no dia akila mo to temen dan yawan laisem bukpa jong tengah beriru dojo bukpa jong ni beriru dojo ini bajah ni kan ba hadian bukpa jong tengah beriru lapat duk kadang kelung ke kemudian ka kalau kepana baru tu kepana apa tan ini ikut kan cari bandai jong kita beri kamu itu baru kepana kepatrai jong ka Hasil fikir yang karu, abakabu faras lo kutang kupa, kabu dakartang jong to kupa, ubakabu di kupa dari di kupa na, dia tu eka. Tabu nadai kapor, babak betok temen pan, sedang bayawat ini, tagimentar bawa berengkan pendat kumkaan, lasem bau tau kupa yang kita kena kupa terai, udah jo kupa jong ni ubru bagalai syawlok aslam. Siam ka juga ka bakraw na komno. Teka bakod siya sa klan dia to so baga sukon na kumto si Indonki. Ang ba kila sakri pa di blay ka jing ay jong blay but kanang gaway ko pala ba kila ban blay umso na eno eki
bagi kon kiti jong kiru ya bet kia biang kilong normal hi kilong biang kamet khamet baro madan gi buang ba da amte kumno ka long kumne ingrai ngala syam bod gi jinja ke ba ki kedu kon gi jai kes bagi kon kiti jong ki pat ki khlam ana kala bala lagi sai jong ai jong blay nomor blay long berap jai ai surga phalar walam bangi kung baju berkasi kena benta kanha ladangan yaitu ya kertang lu khpa wa bojo gibu ba beto kam tam madu bru ba don ka criminal KCO lu wa dan tajunang rusne ibka bantet ki khon bri khpa kom to bru tum je tho bar ksilong online sa tena ga daru phumi sibon ke jing e kha chaman te ko wai pan kabenta kenal ba wai bru wang ba udan san phongot kilok kimong tip ini bru adu wal di sak jingla ba mo ba sokhya ba kum ne fertiak mar bagi kini jongki islam ne thu ekartang ga jajo ba kini tip di khon yo kom nore gi khon gi jongo kaya kendo siyang ka pamaki kan batip buk pa dojo kung nagi kiyos kiba ngay kendo umar bang haban palang kajun duway kibagi phone kidoy faduway ngamdi ko lifi kertang EA fisyong hay PDUA FIDEC ay namar kata ka issue kanong kaba ng personal junkie agiso hi kabyang badang bisi phone ru Kibrio. Pero buwan hayo ne paduway. Yung so kaya bang ini kaya ba dami case kabahadian galay siyang iyo ko diokti ulok bakalok te kikilantid bau parat jauh ni brio bau parat ini ka brio udah ujo kagani threat habis kita berkata tang bau ngalay ay show. Pijin jay kiyas kung muli lang pen pangnot pat aba fifitip. Berang kiyas kung muli kembali baneto hay kung kifti. Then nakatawang gini dan buang nga ajay baik chuk pa kelalag kasyong sang. Naga ajay pa kan palat sibun kay siyong. Jadi rajay siya kami ba kantet pat ikatang khpa kami sibon gijinge sanyo ka jay ko khpa mi gijinge tigi sugum kini ke padlang giri pakhat bon KCA bagni shen kini on kijong pakhat ay go bhagalinti te gne no ka benta ka ba ni shen ka hakali ka jinge ka bakhrao jmari junge ina ban pakhat minka danu ka jing pakhat kom ki boy ko ki Kor boy kabau senrau ulak banuan lam ban yo beriu nawi pat jai pen riu ba goto ko beriu kra ban simbar ga jaga kor ko jong pat kham tam da ko ngom taru ikhon pat jong tu beriu ya jai bai chau bat komba susu reji berkhat balak ban diang iki hata kor kod bajing long bajongki ngamar bagilong larit pa bijan do gajai ka khong joki dumle kom ta ban aya ison rang te kamiam no rajai ka kor joki te kita di long di khasi hi this time boy te da kadai ban le ikini te ladan sikwi ki jai kor ko gede ben Rangapno ajak jongki dan jano ke magirit pa ba ina itu yang makin mentok yo kaya kakor hawa ka puariki dan mo kala lenti ban redeem reban suspa dan tajab kum kini kibandai na sabhay labnay na sawar labnay na sa nagibantaya na East Coast Hill na West Coast Hills lanan pakhati kum gitaru ada sa kajing perkat
kumno bele ikum bele kias kum kini madujo udiong melaban ka biang tang hole ujo udiong sine kam biang te jeng kan jeng hane ga sei kam lo bangangan beli ban kedok ti ne ndai kire lagi points ki bang de ne pakhat ya lo kiru syai ngem ne ka juk mata ga syai to so ga rai ne ga kias kum kini ni ne kum no kan hinom le dar ba chupun jubor justi ban chunyat no ikikias kum kini ban au Muriam bekasi kedigam bekasi saya ingin poje berujung ni mentara dan kanono ka sang bahalang ru ka bau bagi tu dajai khapa kemi khasi ni tang bagi kemi khasi kena umur dekat juga sang joki kiba ajai cukpa ni umur bandung ru khot ndai umra bagi khapa rega sautu ba bong sang bahalang hi kemelo genta ki jallut ba khasi tu du khasi hi te kamot bau dubiok khapa ba du khasi ru isi ibn rio kumweni gibre bagi boram tam membentuk kumu ni ong kum dalam war history pensam bau khapa jo du khasi ilu e ibn rio te dan bagi ba ka kemeja ki kame khasi ki ibn rio pe wedi khapa khasi hindi kemeja khasi we sham kalong ba kadali kita ka jing longa ki begini jabri khasi ai thui fi hal gele jo kalang lang kiri portai ngalap barang gitu gi senrang ke layo lok ini pe jabri ya bandio ikamnam dan dia ke China dan bayo ke Nepali badan ter ki jabri fair ikon ki ajaj bai chukpa e menta fola ba hikai ba dukpa ikan khasi tiak kepercayaan internet dan penyerap biki. Ihatu kini khasi. Hapan bekhat yang kata. Kita ki khasi, kalau cari khasi, hisenrang. Kalau pat yang memiliki khasi, lawan di China, lawan di Nepal, lawan di Kemem Bilat, Kemem Amerika, di Kemem Europe, ikon ki sejak cukup. Ini orang memiliki. Yang kental ki bumi khasi. Aku kajak gentai do iki dan ong bahaban le da kanam berkom ban tang da kajak kekur kedan niki kiba kajiga jiki kamsa pila kumta na kajik tu jiki kamsa na kumta in no in penbore ki ya taruh ban perkhat jadi ni lagi isu keba pun ko oro khoram ka jeng meriyo ambaw men indi dan danya no de ma ko dokti no dia boleh perhat semakin baru kidan ki jingmun nantara jumlah je beri kidan ke jingmun ke babhai omben jingmun ke berkumai pan baru ki su da ko su kumai su komtai su kumai kidan ke jingmun ke babhai te habagi pagi kes tum kine kan ni le kumno ke tang lo jingkel hi kumno ni le kawai gelong balai ni perkhat sani bahai kini benta kita kikis kebuni aban sikir dan anskiye jat kiesu iba hanisi sang mani sang jeng pensi ibang bau nenu bari parat iba mlu khasi khayuru ba umdai khasi sagam ta kala apa menta nang pai bau nenu bari parat iba mlu khasi na kami ne Nukpa undai ukhasi de nenta dan dong sa kata kajing pensong jikem ki kan poi sai je berujung te perkhat ba ayo ne kira kram jen ya chen dan buat mesti ban perkara jen ikai baro hak ikhtiar bagi dan dalam saya khadar Heda, ya perkhat ba. Yo kajing rai jengi. Yang lagi no hani ismi. Klaban tempat je terpelai je beri far dan parya. Kemudian kanab dan kan. Dah tu punya pendek. Kini orang ba. Ini perkhat ba jelio. Ini kumno. Kini di isu kita di pendek. Yang nanti
ke ba wilong ke we kedo ku Islam kalau cek benriu ban ini belong ba syapting ini belong ke ba syapting ilong ba syapting bulai kerpadu kum pastor tong ye dua jur bagre tho an ini yok kecimut kejing Princeton bajai stadium bulai ban rai kumno ban pendek je kami akam kalau kan kini jing kalang ba ini long the way jadi perlu apa sedia ke siap telu bulai kecil beriu bulai burabu bulai dia beriu ba perhat ya kalawai bagadum parya ya beriu jungi tu mai kar kufi baro ban ngilang yai duai ini ke baro parken ya da li ba bai ka ba khoi ka ba sok ka ba san da buram ju bulai I don't cry Jesus Christ amen but amen